الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التحف بالمأثور عن السلف شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تهون شيء وشان أثمر شيء وشان از أقوهم هذه سلفا عنده كلامه مز أقوهم شيء وشان أثمر فرمان سيف له عينان أشوف يخمر الشيخ عبد الرزاق البدر سبحان ستالوار يتسكاسن زئش فرمان عن ابن سيرين أنه قال قيل لسعد بن أبي وقاص وانا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تمن أو ون ألا تقاتل क्या तू लड़ियो ना कि ना तू क्या हो चुके नहीं शुना इम खतरा अरब खतरे कहाँ उबारन खतरा तू क्या जैसे शुन लड़ान मुकेस तू क्या निक़ताल कराम فإنك من أهل الشورى तू ये शु أهل الشورى हो मज़ यानी أهل الشورى मतलब ये उमर बिन ख़त्ताब सब इम दुनिया तशरीफ नहीं होती मुकर्रर शनफर तमो उनके तो है मज़ बने आख खलीफ ठीक है तमो मज़ उस आकुस سعد بن أبي وقاص तो ये शु أهل الشورى हो मज़ وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك और तो ये शु इम खिलाफतुक ज़्यादा हक था बाकी वक्त ये इख्तिलाफ गो ना पोतस अली रदियल्लाहु अन्हु और मुआविया रदियल्लाहु अन्हु तत ये तथ दौरस मज यानी तम साथ पतस क्या सहाबा तमो वोनुक नसन बेमो अमि नश क्या दूर तमो मज सअद बिन अबी वक्कास ये गो न सिंदे तरफ न गो यम सिंदे तरफ तो अमिस वोनुक तो ये अमिक हक था तो अहले शूरा हम शु बाकी वक्त तो हक था قال لا اقاتل حتى ياتوني بسيف له عينان ولسان له عينان ولسان وشفتان ونك بنسا لڑن تیس کالس نے یم منشین سو تلوار ہت یت زچ آسن اور اخ زیو آسی اور زوٹ آسنس يعرف الكافر من المؤمن سو اس پرزناوان کافرس کمس نش مومنس نش کفر کرن ولس سو پرزناوان مومنس نش یعنی یا سو کفر کرن ول سو مومن بیس مز احمد بیس روایتس مز اگر یعنی سو گس تلوار آسن اگر دب لگا اگر سو مومن اس سو گس تمس نقصان واتناوی और अगर कुफरस पे तैले सगस तमिस नुकसान वातन قد جاهدت وانا اعرف الجهاد ونك مش لوड رسول الله عليه الصلاه والسلام سويد بي اوسس مس پتہ کی کیا لڑن کیا گور بسند وایت مز تو ما ونیو کی یعنی بوس امنش بے خبر مش پتہ کیش ولا انجع بنفسي ان كان رجلا خيرا مني ٹھیک ہے ولا انجع بنفسي اتن شو کہن نسخن من شو ولا ابخا یعنی اس امش مستدرک اسم جبا کرن ده شامت ابخا लेकिन अनजाऊ शु ना अनजाऊ शु अख मेरा मतलब कि नफ्स पन्ने नफ्सुक नजात छाड़ुन ठीक है अनजाऊ क्या गो नफ्सस खतर नजात छाड़न खतर दूर गसुन वना बनसा वला अनजाऊ बिनफ्सी इन कान रजुलन खैरम मिनी अगर हसा का शख्स मैंने खुद बेहतर आसि खिलाफत यजी किस मामलस मज ब छाड़न तेले खिलाफत हासिल करित पन्ने नफ्सुक नजात किहिन यानी अगर बाकी लोग आसन खिलाफत लायक कहीं तेले गस बह तम सात कि सा बह सा गोस खली बन अगर लेकिन बाकी लोग मे क्या तेल गन ओकुन खिलाफत कुन बन सा गस कहीं ती मतलब दस मज आमुत वला अब खाऊ क्या गो यानी अब खाऊ गो यानी मशक्कत सान कह कम कर सह ज्यादा पहमानी अदा कर बह त्रा पन पान मशक्कत मज कहीं अगर ब्या नफर मैंने खुद बेहतर खिलाफत खतर बह क्या बह रोज अमि नश दूर ठीक है अनजाऊ क्या गो अनजाऊ गो नजात छाड़ुन असली वन क्या नजाश असली वन अरब ना तम ग पानस खतर खेन ान खतर रेगिस्तानस मज दूर तथ वन नजा गो ती वन बह नसा लब ान पन्ने योत नफ्सुक बह ान पन्ने नफ्सुक नजात तम सात अत खिलाफत किस मामलस मज अगर मैंने खुद ब्या नफर बेहतर आस वन क़ाल ज़ालिक रज़ियल्लाहु अन्हु यह वन शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-बद्र सब वन यह सा वोन कम सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु वहुव मिन अल-अशरत अल-मुबश्शरीन बिल-जन्नह हालांकि कमो मज तमो दहो मज इन अके साथ जन्नत बशारत आई दिन क्या वन खौफन अला नफ्सिही अन युसीब दमन हरामन पन्निस नफ्सस पे खौफ मूजूब वन कि बह गोस हराम खून बहावन फ़अय्यु जुर्मिन यस्नउहु मन यरमी बिल-क़ज़ाइ फ़ि-थ-थक़ीला वसत अन-निसा वल-अत्फ़ाल वन तेले हाँ फ़अय्यु जुर्मिन यानी सुकुस जुर्म दिल कर यह ताजुब यानी सूता बोड़ जुर्म करान हसा क्या करान मन यरमी बिल-क़ज़ाइ सह शेलिंग करान क्या जन आसन या बच्चे आसन तिमन मन लगान सह कह धमाक और तम क्या गसान फ़तुराक़ु दिमाउन व तुज़हकुल अरवाहुन यम सत खून बहान और यम सत पोतस रूह कब्ज़ कर लुक मरान यह वन क्या सअद इब्न वक्कास अमिस गारंटी जन्नत यह वन नसा
بہٕ گوٚژھُس نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس مُسلمان سُنٛد خوٗن بہاونَس منٛز شٲمِل گژھُن وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے کہِ سُہ کیٛاہ جُرُم چھُ کَران گوٚو اَتہِ چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد خوٗن بہاوُن ناحق خوٗن یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ جُرُم اور عشرے مُبشریٖنو منٛز عشرا مُبشراہو منٛز ٲسِتھ تہِ اوس سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اَتھ کھوژان تۄہہِ سَمٕجھ یِوان یِوان سَمٕجھ کِنہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ فرماوان اللسانُ امیٖر البدن وۄنۍ چھُ بیٛاکھ وَنان زبان ہسا چھِ بدنٕچ أمیٖر زبان چھِ سٲرسٕے بدنس کیٛاہ قال المبارک ابن فضالہ عن یوٗنس ابن عبید وَنان مُبارک ابن فضالہ کران رِوایت یوٗنس ابن عبیدس نِش رحمہ اللہ وَنان یوٗنس ابن عبید اوس فرماوان لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان وَنان ژٕ نسا لبکھ نہٕ نیکیو منٛزٕ کانٛہہ تہِ اکھ نیکی یتھ پوٚتُس باقٕے سٲری نیکی آسن فالو کران زیٚوِ بغٲر لبکھ نہٕ تِژھ کانٛہہ نیکی زیٚوِ سۭتۍ یُس نیکی کرِ اَمہِ بغٲر چھیی نہٕ کانٛہہ نیکی یتھ پتہٕ سورُے بدن فالو کرِ کیازِ وَنان فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ژٕ وٕچھان کانٛہہ شخص آسہِ روزٕ تھاوان گُتجہِ ويفطر على الحرام لیکِن حرامس پٮ۪ٹھ آسہِ پتہٕ اِفطار کران ويقوم الليل راتس آسہِ قیام کران ويشهد الزور بالنهار اور دۄہلہِ آسہِ پوٚتُس باطل گوٲہی دِوان وذكر اشياء نحو هذا وَنان پتہٕ کٔرۍ تِمو یِتھے یِتھے پٲٹھۍ واریاہ چیٖز ذِکر ولكن لا تجده يتكلم الا بحق فيخالف ذلك عمله ابدا وَنان لیکِن ژٕ لبہن نہٕ کانٛہہ حق وَنان اور پتہٕ کیٛاہ آسہِ تٔمۍ سٕنٛز عمل تتھ مُخالِف یہِ ہسا چھُ قلیٖل یعنی یُس پٔزیور آسہِ نا تٔمِس آسہِ باقین عملن منٛز تہِ آسہِ سُہ آسان یہِ چھُ قلیٖل یِوان لبنہٕ تٔمِس کیٛاہ آسان نہٕ پتہٕ باقٕے عملہٕ فالو کران کِہینۍ ٹھیٖک چھا یہِ سمجھ کِنہٕ کِہینۍ تہِ گوٚو زیوِ چھِ کران حِفاظت أکِس اِنسانس یُس پوٚز وَنہِ اگر کانٛہہ کرِ مُسمم ارادٕ کہِ مےٚ چھُ پوٚز وَنُن مۄکلیو نا یہِ قٕصے یُتھُے یہِ پوٚز وَنُن گٔے أمِس وَن ژٕ کَتہِ اوسُکھ راتھ یہِ وَنہِ أمِس چھُنہ پوٚز وَنُن یہِ ما ہیٚکہِ اورٕ یورٕ کٔرِتھ ژٕ کیازِ آکھ نہٕ ژےٚ کیازِ کوٚرُتھ یہِ نٮ۪ماز پٔرتھا أمِس چھُ پوٚز وَنُن أمۍ سٕنٛز سٲرٕے زندگی سُدرِ فرمان چھُ ان من وفقه الله فسان لسانه كانت هذه الصيانة للسان سببا لصيانة الجوارح كلها یعنی یہِ أمِس اللہ تعالیٰ توفیٖق دی سُہ بچایہِ پنٕنۍ زیو أمۍ سٕنٛز یہِ زیوِ ہٕنٛز پروٹیکشن ہسا بنہِ سبب أمۍ سٕنٛدٮ۪ن تمام تانن ہٕنٛدِ پروٹیکشنٕچ حِفاظتٕچ کما فی الحدیث یِتھ پٲٹھۍ حدیثس منٛز آمُت چھُ اذا اصبح ابن آدم ییٚلہِ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اولاد صبح چھُ کران ییٚلہِ اِنسان صبحٲے وۄتھان چھُ فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان وَنان یِم باقٕے تان چھِنہ تِم چھِ صبحٲے زیوِ کران کیٛاہ تکفیٖر کیٛاہ چھِ کران تکفیٖر گٔے نہٕ کٲفِر چھِس وَنان یعنی مطلب تِم چھِ عاجزی اِنکِسٲری کران زیوِ برونٛٹھ کَنۍ زارٕ پار کران ٹُو ہمبل ون سیلف مطلب تِم چھِ پنُن پان کیٛاہ عاجز کران کٔمِس برونٛٹھ کَنۍ باقٕے تانَس کَنۍ چھِ زیوِ کران زارٕ پار کیٛاہ چھِ وَنان اتق اللہ فینا وَنان چھِ رۄبس کھوٗژ زِ سٲنِس بارس منٛز کیٛازِ فإنما نحن بِک کیٛازِ أسۍ چھِی ژےٚ پٮ۪ٹھ دارمدار تھاوان فإن استقمت استقمنا اگر ژٕ روزکھ سیوٚد أسۍ تہِ روزو سیوٚد وإن اعوججت اعوججنا اگر ژٕ گژھکھ حٔج أسۍ تہِ کیٛاہ گژھو حٔلۍ اور بیٚیہِ چھِ پوٚز زیو چھِ اگر یہِ کینٛہہ چھِنہ اورٕ یورٕ کران گڑبڑ چوب کَمن پیٚوان تانن زیو چھِ پانس روزان ٲسس منٛز کانٛہہ ما چھِ کڑان أمِس کٔڑِو زیو نٮ۪بر أمِس دِوان چوب تِم کٔمِس دِوان چوب لرٕ کانہِ أمِس پھٕٹراوان گوٚژھ أسۍ سُہ مانے تہِ چھُ اَتھ منٛز لیکِن تۄہہِ چھُ سمجھ یِوان یہِ حدیٖث چھُنہ یہِ حدیٖث اَمہِ تَل چھُ تران فِکرِ کہِ ظٲہِرُک اثر چھُ باطِنس پٮ۪ٹھ پیٚوان چھُنہ کانٛہہ نفر وَنان چھِ اَدٕ یہِ چھُ ظٲہِرس منٛز یِم چیٖز کران دِل گژھِ صاف آسُن نہ یِتھُے ژٕ ظٲہِرس منٛز روزکھ نہ یِم چیٖز کران اَمیُک اثر پیٚیہِ ژےٚ دِلس پٮ۪ٹھ تہِ گوٚو باطِن تہِ چھُ ٹھیٖک کرُن اور پنُن ماحول تہِ کیٛاہ چھُ کرُن مطلب کانٛہہ نفر چھُ یہِ چھُ وَنان بہٕ کرٕ قرآنٕچ تِلاوت لیکِن یِتھٕے گرِ شیلفن پٮ۪ٹھ ناولٕز لگٲوِتھ مطلب ہُمن ٹینس پٕلیرن ہٕنٛدۍ فوٹوگراف لگٲوِتھ چھِنہ تِم ٹینس پٕلیر تِم سریٖنا وِلیمٕز باقٕے باقٕے حظ ووٚنو تۄہہِ زَنٮ۪ن ہٕنٛدۍ ناو تۄہہِ لگٲیِتھ یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ سانیا مِرزا فلٲنۍ فلٲنۍ تۄہہِ نہ ٹھیٖک چھا أمِس کیٛاہ گژھِ أمِس ما روزِ پَتہٕ سکوٗن یِتھ وَنان کِہیٖنۍ آسہِ وٕچھان یِہوے آسہِ پَران یورُک آیت ہورٕ آسہِ وٕچھان یہِ ہُمَن کُن شکل گوٚو تَمہِ لِحاظہٕ یہِ گژھِ اَمیُک اَثر گژھِ أمِس پٮ۪ٹھ پوٚتُس دِلَس پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ نہ تَوَے چھُ پَنُن ماحول تہِ أکِس اِنسانَس اَصٕل بَناوُن یہِ اوس بہٕ وَنان تۄہہِ کہِ یعنی ییٚتٮ۪ن کیٛاہ اوس مگر سانہِ خٲطرٕ زیو پَنٕنۍ چھِ صحیح کَرٕنۍ اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ سانٮ۪ن باقٕیَن عملن پٮ۪ٹھ تہِ اَثر یہِ سَمجھ کِنہٕ کِہیٖنۍ اچھا اَمہِ پَتہٕ چھُ اکھ چیٖز یِہوے پَرو أسۍ ٲخری وَنان رجا المغفرۃ للحجاج حجاجن خٲطرٕ مغفرتٕچ اُمید چھُنہ فرمان شیخ عبدالرزاق البدر چھِ وَنان قال عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مبارک فرمان رحمتہ اللہ علیہ وَنان جئت الى سفیان الثوری عشیۃ عرفہ بہٕ ہسا آس سفیان الثوری صٲبس نِش عرفہٕ ہٕکِس عشیا وِزِ عشیا مطلب کیٛاہ گوٚو یعنی زوالہٕ پتہٕ عرفات کِس مٲدانس منٛز کر چھُ آسان وقوٗف کرُن ییٚلہِ أمِس ظُہر پرن گۄڈٕ تَمہِ پتہٕ چھُ وقوٗف عرفات کرُن چھُنہ اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ وَنان یعنی زوال پتُک یُس وقت چھُ آسان یہِ حظ دۄہلہِ ظُہرُک وقت ییٚلہِ شروٗع گژھِ تَمہِ پتہٕ شام تام چھِ وَنان عشیا تَمہِ برونٛٹھ چھِ وَنان وَہا چھِنہ وَنان
فرمان بہٕ ہسا آس أمِس نِش وَہُوَ جاثِن علی رُکبَتَیہِ وَنان یہِ اوس پَنٕنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ بِہِتھ وَعَیناہُ تحمیٖلانہِ تحمیٖلانہِ تہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ تہٕ تحمُلانہِ تہِ اور أمۍ سٕنٛدیو أچھو منٛز اوس کیٛاہ اوٚش وَسان اوٚچھ اوس أمِس جٔری أمِس ٲس کیٛاہ أچھ آمژٕ بَرنہٕ اوٚش سۭتۍ فبکی تہٕ وَنان مےٚ تہِ آو وَدُن یُتھُے مےٚ وٕچھ سفیان ثوری سفیان ثوری ما یعنی یہِ چھُ بَڑیو عُلماہو منٛز سفیان ثوری صٲبَس چھِ وَنان الامام الاعظم بَڑیو یعنی یِتھ پٲٹھۍ امام حنیٖفہ صٲبَس چھِ وَنان امام اعظم چھِنہ وَنان أسۍ تعریٖفَن منٛز یِتھ پٲٹھۍ چھِ وَنان سفیان ثوری صٲبَس تہِ امام ذہبی وَنان الامام الاعظم اچھا وَنان فلتفت الیہ وَنان سفیان ثوری صٲبَن ییٚلہِ بہٕ وٕچھُس وَدان تٔمۍ ترٛوو مےٚ کُن نظر فقال ما شأنُک وَنان کیٛاہ دٔلیٖل فقلتُ من اسوأ هذا الجمع حالا وَنان مےٚ ووٚنمَس ووٚنمَس ہے یُس ییٚتٮ۪ن ییٖتیٛاہ یِم لُکھ چھِ جمع گٔمٕتۍ یِمو منٛز کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن حالتَس منٛز ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن حالتَس پٮ۪ٹھ کُس چھُ قال الذی یظُنُّ ان اللہ لا یغفر لہُ ووٚنُس سُہ شخص یُس گُمان کَرِ کہِ رۄب کَرِ نہٕ یِمن مغفرت کِہیٖنۍ یِم یَتھ عرفاتَس منٛز وٕنکٮ۪س وقوٗف کران چھِ سُے چھُ کیٛاہ سُہ چھُ بدتریٖن حالتَس منٛز آو سَمٕجھ اِسلیے اَمہِ ساتہٕ چھُ کیٛاہ اللہ تعالیٰ چھُ اَمہِ ساتہٕ کٔشیٖر لُکَن مغفرت کران گوٚو یُس نا اُمید گژھِ تٔمسٕے بخشَن پَتہٕ اللہُمَ یا رۄبنا انت الغفور الرحیٖم یہِ چھُ شیخ کران دُعا وَنان اے اللہ اے سانہِ رۄبہٕ ژٕ چھُکھ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرن وول اور سٮ۪ٹھاہ رحم کرن وول ولا نظُنُّ بِکَ الا خیرا أسۍ چھِی نہٕ گُمان کران ژےٚ سۭتۍ مگر خٲرُک فغفر لحُجاجِ بیتِکَ الحرام رۄبا چانہِ حُرمت والہِ گرٕ کٮ۪ن قصد کرن والٮ۪ن کر مغفرت وتجاوز عنہُم رۄبا تِمن کٔرزِ کیٛاہ تجاوُز پکڑ کٔرزٮ۪کھ نہٕ گۄنہَن کینٛہہ یا رۄبنا مقترفوٗ مِن الذُنوٗبِ والآثام اے سانہِ رۄبہٕ یِم تِمو گۄناہ کٔرمٕتۍ چھِ تَتھ کٔرزٮ۪کھ نہٕ پکڑ کینٛہہ وَرُدَّہُم اِلی اوتانِہِم رۄبا تِم لوٹٲیزٮ۪کھ پننٮ۪ن وطنن کَیومِن ولدتہُ اُمہاتُہُم تَمہِ دۄہٕکۍ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تِم ییٚمہِ دۄہ تِم ماجَن زایہِ وقد فاضوٗ بِالصفحِ والغفران تِم گٔژھۍ یَتھ حالتَس منٛز گرٕ گژھٕنۍ تِمن گوٚژھ آسُن عفو تہٕ درگُزر حٲصِل گوٚمُت شیخ عبدالرزاق بدر صٲبن کوٚرمُت تِمنٕے دۄہَن منٛز دُعا ییٚمہِ ساتہٕ تِم آسان تَتہِ حجس تہٕ سُہ چھُ یَتھ منٛز أسۍ تہِ چھِ کران سانہِ خٲطرٕ یعنی پننہِ خٲطرٕ دُعا یِمن یِہُس گژھُن چھُ حجس تہٕ رۄب تھٲوِنۍ تِمن تہِ قبوٗل اور یِمو کٔرمٕتۍ تہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن تہِ قبوٗل اور اَسہِ دِیِن اللہ تعالیٰ حج کرنُک توفیٖق آمیٖن یا رۄب العالمیٖن گوٚو اَتٮ۪ن چھُ یعنی مغفرتٕچ اُمید گژھِ ہمیشہِ گژھِ آسٕنۍ رۄبَس سۭتۍ مغفرتُک یعنی سۄ اُمید آسٕنۍ کہِ رۄب کَرِ مغفرت تہٕ لیکِن امانی گژھن نہٕ آسٕنۍ کِہیٖنۍ یہِ کَرِ نہٕ عملہ وملہ کینٛہہ توبہٕ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ زندگی بدلایہِ نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ وَنہِ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے نہ سُہ چھُ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ تیٚلہِ آسان سَمجھ چھا یِوان گوٚو یہِ گوٚو رجا المغفرت لِحُجاج اَمہِ پَتہٕ چھُ پوٚتُس الخوف من سلبِ توحیٖد توحیٖد سلب گژھنَس مُتعلِق اِنسانَس خوف آسُن تہٕ سُہ وٕچھو اِنشاء اللہ تعالیٰ یِنہٕ وٲلِس درسَس منٛز ییٖژاہَن چھِ کٲفی اقوٗلُ ہذا واستغفر اللہ لِی ولَکُم